Pātai tāku ki a koutou e kare mā. Heha, te mea ka hua ake. Mēnā ka tūtaki ngā mokowiri e rua o te ao whakarauora i te reo Māori, i tētahi o ngā kanikani nui o te motu. Tēnā kia tahure ake tātou ki tēnei o ngā pūrongo a te Waihoroi Shortland, tēnei o ngā taniwha ōmua o te karere, ko hoki mai nei ki te ao pāpāho, ki te kawe ake i tēnei pūrongo kia tātou katoa. Anei te whakautu kia mātakitaki ake tātou. Hi Anna, we're recording. Look deeply into my eyes. Oh, get away. Rima te koutou ki muri, I pōhehe koe, kei te ako tonu koe, pēnei te roa. I taku urunga ki te kura kai whakaako o tāmaki makaurau. I reira ka āhua a wangawanga au no te mea whātekau aku tau I tau wā, me taku mea atu ki ngā kai whakawā I tau wā, kaumātua wāu mo tēnei mahi. Ka mea mai a tāmati kia he tīwatatanga noi ho tēnei. E ki ana te kōrero kua hipa atu I te toru te kau mano te hunga nā te ātarangi I āwhina, e kōrero nei rātou I tēnei wā. Ko te ātarangi e hara I te whakaako I te reo Māori I roto I te reo Pākehā. Tīmata ana koe ki te ātarangi, ka tīmata ki te reo Māori, noho tonu ki te reo Māori. Ka mārama te titiro te kete mai o ngā akoa I o tohu I roto I o whakatakoto I te rākau. I taua wā ka tūtetahi hui ki roto o ngā rua wāhia, mga kaiwhakako Māori o ngā tuarua katoa o te motu. I reira ka tono au kia whakaatu I te kaupapa o te ātarangi. I reira ka tīmata au ki te whakakōrero I ngā rākau nei, ka aro mai te rahinga o ngā kaiwhakaako Māori. I roto I taua rōpū te tumu ake o te kura o Auckland Girls Grammar. I reira ka haere mai aia, ka pātai mai aia kia au mehe mea ahau ka pai ki te haere ki tana kura, ki te whakahaere I te reo Māori ki reira. Kia puta mai te reo, kia puta tika mai te reo I ngā māngai, ngā tamariki, o ngā tāngata, o ngā pēpi, ka makere atu I ahau, e nāku I whakaako. Ka tae anau ki Auckland Girls Grammar, ka noho māua ko te tumuaki ki te kōrero. Me taku whakamārama ki aia, anei, waku hiahia, e tutuki pai ai te kaupapa o te ātarangi. Wai maria ahau, te whakaaetanga mai o te tumuaki nei, ai, whakae aia ki whakahaeretia te kaupapa o te ātarangi ki roto I te kura. I reira ka tīmata te rōpū o te whānau tuatahi e whakaako ana I te reo I roto I ngā kura auraki I roto I te kaupapa o te ātarangi. Ina tatau koe I te rahi o ngā tauira ko pahure I roto I Ōringa, I roto I enei rima te kautau. Heha te rahi, mau nei e whakapae o te hunga, ko hiko I te reo. Me pēnei pēr taku kōrero, he manu ngā tāngata I puta I wakuringaringa. I tīmata mai I te kōrereo I puta atu. E mōhio ana ki te whakarongo ki te reo, e mōhio ana ki te kōrero I te reo. Ki ngā huihuitanga I haere ana rātou. Mrs. Rahera Shortland of Kerikeri for services to Māori, education and television. I tēnei rā, tokorua nōhio māua kei te toe, ko hau ana ke pēr, e kau e tonu ana, e whakahaere tonu ana I ngā kura. Whakapakari I te hunga, hiakai ki te reo, matatau ki te reo, kia tū hei kaiwhakaako o te ātarangi, I roto I ngā kura, I roto I ngā hāpori. Kua āhua toru te kautau nei ngā kura reo, I reira koe I te tīmatanga, kei reira toru koe,
Kei reira tonu au. Kei reira tonu au. Ka mahara keu ki te wā i tūtaki ai au ka Timoti Karetu. Taku tūtakitanga ki tēnei tangata i āhua wehi nei au i runga i taku mōhio. He tangata he tohunga tēnei i roto i te reo Māori. Engari i roto i taku mahitahi ka Timoti Karetu me te wharehuia Milroy. I kite au i tētahi āhuatanga e harai te mei whakakore au i taku ngā puhitanga, engari ki te au i te ao Māori e tuwhera mai ana ki au. Tērā ko te kapu i ngā reo o tēnā iwi o tēnā iwi o Aotearoa. Reira, tērei te motu i tērei pō, e whakamāna wāna i a koe. Ko te waihoro i tēnei, o te karere. Whae a rā hera. Tua wahine ake nei, ka mutu kui o te whaia e tino tata ana ki taku ngākau e mihi ana ki a koe whae a rā hera. Ko ruatahi ko tō hoa ahua pai noa nei a te waihoroi.